lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC. Haxa Twi kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. Now strike the matter off the roll in terms of section 342A, subsection 3. Ntengo wa Jusi Banyoni wu susiwa ka nxaxamelo wa khoto kambe xivutiso I ku xana muchuchisi a ri kwihi? We also added then further charges, which are possession of unlicensed firearm as well as ammunition. Kasi n'wamabindzu Brown Mokgotsi wa ha to tshama vhiki exitokisini loko a nga si tlhelela ekhoto. Va ka hina nkarhi nakambe lama mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 xikan'we na ka channel ya mahungu ya SABC Lehaye eka DTT. Riperile nandzu ehenhla ka n'wankumi wa mathekisi wa le Mpumalanga Joe Ferrari Sibanyoni na vahihlwakulobye vanharhu wu susiwile eka nxaxamelo wa milandzu ya khoto ya KwaGafontein eKwamhlanga Mpumalanga. Sibanyoni na vahihlwakulobye a va hihliwa hi milandzu yo koxa mali eka n'wabindzu wo karhi hi ku tirhisa tindlela to n'wi chavisela. Khoto ya Magistrate ya KwaGafontein yi vone Mkhuseli Ndaba nandzu wo tsonga kumbe ku honisa khoto endzhaku ku hluleka ku ya ekhoto eka nandzu lowu khumbaka n'wamabindzu Joe Ferrari Sibanyoni. Khoto yi twe hi vatirhikulobye va Ndaba leswaku u le ndleleni kambe a nga hlamuselangi ku u ta fika hi nkarhi muni ni hambileswi ntshamo se a wu sungurile. Magistrate u tlhele a boha ku matikhomelo ya Ndaba ma ta mangariwa eka Huvo ya Vulawuri bya Magqweta, Legal Practice Council ni le ka hofisi ya vachuchisi leswaku va teka magoza ya ku n'wi tshinya. Matikhomelo ya muchuchisi ya endlela leswaku nandzu wa Sibanyoni va hehliwakulobye wu yimisiwa hambileswi va nga langutana ni milandzu yo tika. I like section 342A because it prevents undue delays in the courts. And I think this is one classic case of undue delay of a proceedings. And I'm inclined, therefore, as I do now, strike the matter off the roll in terms of section 342A, subsection 3C. Va huvo ya vuchuchisi va sale swinene matikhomelo ya Ndaba laha va nga hlamusela ku matikhomelo yakwe a ya fambisani ni ntolovelo ya swa vuchuchisi. He was given notice on time, on date, and it was expressly stated that non-compliance would not be accepted. He nonetheless proceeds and he's not here today. Now, we do know that prosecutors are not above the law. I will not deal with the issues of the case of Especially Bakra that my colleague has dealt with, but critically, I want to emphasize that in that case, the court was clear that prosecutors are officers of the court, and they bear a constitutional responsibility to ensure a fair administration of justice. Matsalwa ya khoto ya paluxe ku tlula 2.2 million wa tirhandi ya hakeriwe Sibanyoni ku ringana malembe ya 3 kusukela loko a koxe timali. Sweswi nandzu wa ha yimisiwile hi xivangelo xa matikhomelo yo biha hi muchuchisi loyi a nga hluleka ku fika ekhoto hi nkarhi wa ntshamo. Kasi n'wamabindzu wo kanakanisa wa le Northwest Brown Mokgotsi u ta va a ha ri xitokisini vhiki hinkwaro. Khoto ya Joni yi yise nandzu wa yena eka Musumbhuluko vhiki leri taka. Mokgotsi a ye khoto ro sungula namuntlha endzhaku ka khomiwa hi Wavuntlhanu loko a ha ku heta ku nyika vumbhoni eka ntshamo wa Mahlanga. Brown Mokgotsi a ri ekhoto namuntlha a nga kombi a karhatekile emoyeni. Gqwetha ra yena ringete ku kombela bail hi xihatla kambe mfumo wu kombele ku ri nandzu u hundzeriwa eka vhiki leri taka ku va kota ku tisa laha muhehliwa a tshamaka kona. Mokgotsi u langutana na milandzu yo sivela voko ra nawu no hemba vunwa a hlambanyile. Leswi swi landzela endzhaku loko a mangale ku va a lava ku dlayiwa ku nga ri ntiyiso eVosloorus ekurhuleni N'waxemu. Mfumo u tlhele u boxa ku nga hangeteriwa milandzu yin'wana ehenhleni ka Mokgotsi leyi fambelanaka na xibalesa lexi nga tirhisiwa eVosloorus. Maphorisa a hehla leswaku xibalesa lexi nga se kumekaka ku hehliwa loko xi tirhisiwile ni le ka vugevenga byin'wana lebyi katsaka ku dlaya loku nga humelela malembe xindzhaku
no ringeta ku dlaya. Loko a burisana na vateki va mahungu endzhaku ka ntshamo wa khoto, va xiyenge xa maphorisa ya Afrika-Dzonga va sole swinene Mokgotsi eka swihenhlo swa yena swo hemba hi ku vula leswaku a lava ku dlayiwa. Very Mokgotsi u dye nkarhi wa mfumo no tirhisa switirhisiwa swa mfumo hi ndlela ya vusopfa. Kasi gqwetha ra muhehliwa a nga tsakisiwanga hikuva Mokgotsi a tama a ha ri exitokisini. We also added then further charges, which are possession of unlicensed firearm as well as ammunition, because our ballistics report then tell us that the firearm that was used on that particular evening that shot at the vehicle of Mr. Brown Mokgotsi has been linked to other crimes as well. Mr. Mokgotsi knows there's no case against him. He knows that there is no evidence that the state is relying on. Look, he doesn't have to wait until he receives the docket. He knows that he did not commit this particular offense that he has been charged with, and that the state is simply creating these particular charges against him. Mokgotsi u ta tlhelela ekhoto ya Magistrata wa Joni hi Musumbunuko wa vhiki leri taka. Ha ri ka mahungu ya le tikhoto wanuna loyi hluwaka hi ku dlaya witness D eka ntshamo Madlanga u byele khoto leswaku u tulamiserile ku ya tenga. Matipandile Sotheni a tlhele khoto ya Brakpan u ri ku va a dlaye Marius Flam van der Merwe eBrakpan vuxeni bya Joni hi N'wendzamhala lembe leri nga hela. Muhehliwa u ri u na ntshembo eka matirhelo ya tikhoto ta laha tikweni. U ri eka ntengo u ta kota ku hlamusela ntiyiso lowu nga ta komba leswaku u hava nandzu. Sotheni loyi ku nga khale ka phorisa ra xiyenge xo hlawuleka exiphoriseni u tlhela a byela khoto leswaku ku hava vumbhoni byela leswaku i munhu loyi a nga vanga ku khombo exikarhi ka vaakatiko kulobye loko u tshunxiwa hi bail. Khoto le henhla Pietermaritzburg yi twe leswaku mune wa timbhoni eka ntengo wo sungula wo dlawa ka khale ka matsalana wa ANC Youth League Sindiso Magaqa se va lovile. Magaqa u baleriseriwe a lova hi lembe ra 2017 hi nkarhi lowu a ri khanselara eka masipala wa Mzimkhulu eKwaZulu-Natal. Vahehliwa eka ntengo wo dlawa ka Magaqa va katsa khale ka mufambisi wa masipala lowuya. Ku hlwela kun'wana ehenhleni ka nandzu wo dlayiwa ka Sindiso Magaqa, Sikhosana u kombele ku nyiwa nkarhi wo kuma gqwetha rin'wana. Ntengo wuntshwa a wu fanele ku sungula namuntlha. Mfumo wu hlamusele hi ku sola ehenhleni ku hlwerisiwa ka ku sungula ka ntengo. Huvo ya vuchuchisi va boxe ku timbhoni ta vona ta mune se va hundze emisaveni ku sukela nandzu lowu sungurile ekhoto. Muchuchisi Elvis Qweka u byele khoto ku u vilerisiwa hi vuhlayiseki bya timbhoni ta mfumo leti nga hansi ka vusirheleri bya maphorisa. We have made indication of the frustration, my lord, that we are having in respect of this matter. Not only that the society at large, my lord, wants to see the finalization of the matter, also our witnesses are dying slowly, my lord. Already by now we have lost about 4 of the witnesses. Ndyangu wa ka Magaqa na wona wu vilerisiwa hi ku hlwela ka nandzu lowu. Kasi loko emavhengeleni ya ePolokwane laha vaakatiko se va hleketaka ku xava swikanyakanya. Tshama na hina. Malangute mahungu ya SABC ku tlhela languta hungu leri nga rhanga nandzu ehenhla ka n'wankumi wa mathekisi wa le Mpumalanga Joe Ferrari Sibanyoni na vahihlokolo bya vanharhu wu susiwile ka nxaxamelo wa milandzu ya khoto kwa Gafontein eKwamhlanga. Mchuchisi a nga yangi ekhoto naswona huvo ya vuchuchisi yiri u ta tshinyiwa. Hofisi ya President Cyril Ramaphosa yiri swiviko swa mahungu leswi nga va kona mele na vhiki swa leswaku u lava ku yimisa ntshamo wo lava ku n'wi susa exitulweni hi Parlamente ko va ku vhumba. Hambiswiritano vativi va nawu na vavumbiwa va ri swi nga ha endleka makungu yo endla tano ya ri kona. Hi le tlhelo mavandla ya tipolitiki va ri va ta va lunghekile ku ya ekhoto loko president o teka goza rero. Hambileswi Magwenya a hlamuselaka swiviko leswi tanihi mavarivari,
a nga swi kotangi ku kaneta leswaku president u le ka makungu lawa. Parliament cannot out of volition decides not to continue with the matter because the president says, I will make the application. So in this case, it will be the president who elect to utilize or to go the way of an interdict instead of sending a notice to say, I have made an application to set aside the application, the review, to review the Section 89 panel report. Therefore, stop the process. Vari ku va president a endla xikombelo xa muxaka lowu u ta boheka ku khorwisa khoto leswaku goza ra palamente ri ta n'wi onhela swinene timfanelo takwe. However, on that ground alone, he would not be able to stop the establishment of the interim of the committee itself. It is the investigation and the work of the committee that is likely to cause harm to the president, but he would still need to convince the courts that such harm would be irreparable and inequitable in the circumstances. Mavandla mambirhi ya tipolitiki lawa ya yiseke mhaka leyi ekhoto va ti humesele erivaleni. As EFF, we are going to join that application of Ramaphosa to review the impeachment process in Parliament because he wants to dodge the accountability. We are going to join in opposing, and we are going to ask the court to roll this matter as a matter of urgency in order for this matter to be speed up. Movement, we are not surprised, though not desirable, but we're not surprised by the maneuvering of President Cyril Ramaphosa. He evades telling the truth, and it has been like that from day one as far as the Phala matter is concerned. From the issues of the violations of the Executive Members Ethics Act on other paid work to matters of the exchange laws. Murangeri wa DA ePalamende lontshwa Glenis Breitenbach u ri vandla ra vona ri ta landzela nawu na vumbiwa naswona ri ta va xiphemu xa ntshamo wo kanela loko swi fanele ku va President Ramaphosa a susiwa exitulwini. Breitenbach u ri ku va DA ri endla tano a swi nge onhi helo eka mfumo wa nhlengelo kumbe GNU. Vhiki leri nga hela xipikara xa Palamende Thoko Didiza u sungule goza ro simeka komiti leyi nga ta fambisa ntshamo wo kanela ku susiwa ka president exitulwini hi mhaka ya phalaphala. The DA is a party of constitutionality and the rule of law. We will uphold the Constitution and the rule of law even in this impeachment hearing. We of course respect the decisions of the Constitutional Court and will give effect to it in every possible way. We will participate in the impeachment hearing with the idea of fairness and determining the facts, and we will not protect any wrongdoing. So given those guiding principles, it's not difficult. The outcome will certainly have implications not only for this president but for every president that will follow, and we will be guided by those principles: constitutionality, fairness, the facts, and the rule of law. Vakhandziyi va mathekisi ePolokwane na tindhawu ta le kusuhi va ri mathekisi se ya durha. Leswi vangiwa hi ku tlakusiwa ka nxavo wa petrol na diesel hikwalaho ko durha ka nxavo wa oil ematikweni ya misava. Nxavo wa petrol wu languteriwa ku tlakuka nakambe n'hweti leyi taka ya Khotavuxika. Hi mathekisi a va tsakanga hi ku tlakuka ka tihakelo ta mathekisi. Va ri ku tlakuka ka mali ya vutleketli se swi sungule ku khumba vutomi bya vona. Va vilerisa hileswaku swi ta va tikisela ku kota ku hakela. E re tshwara gampe ka rena ba bangwe ke rena borakgwebo potlana. Tšhelete re idiang a e kalo mara ge be re patela 15 rantela e be re bona e le kagone. Na re mateile bana ba sese mo re leng gona ka gore tšhelete yana ja ona le meberekong a nywele ba oketša dipetrol mara tšhelete mmerekong a ba re okeletše gape e dio fetša ke tse bona ke namela taxi from Seshego ke eta mo 20 ranta ke toga ka mo ke ya Savannah ke 15 rand. Nhlangano wa mathekisi wa Seshego Polokwane wu vula leswaku ku tlakuka ka mafurha ka sweswinyana swi va siye va nga ri na ndlela yin'wana handle ku tlakusa tihakelo. Va kombela ku nghenelela ka mfumo. Unfortunately for nowadays,
taxi industry is just a survival of the fittest. Why I'm saying this, we are not being subsidized. If I can be honest with you, like I may be personal or just to tell you this classified information, that you find that a taxi in our case, you pay 21,000 a month, you pay 17,000, you pay 20% of what you have done to the driver. How much are you left with? Nothing. vachayeri va matekisi hambiswiritano va ri a va endli mpindzulo lowu eneleke hikwalaho ka ndhurho wa mafurha ni ku lunghisa mimovha. Na ke driver ke a reila so ra go bala ga gane jalo a re sa dira tšhelete kore business we are running on a loss ga gane jalo because of what liter ya diesel is 36 rand ga gane jalo so wa bona or le 20 rand ne still lona a e re direle selo price ya 20 rand I tor thusha rena re le ba sego to town le magwa rena ta khona lokisha dikoloi re ta khona o tshela petrol ya o bona gala be re tsamaya ka di reserve hi le tlhelo tiko ri le ku tilulamiseleni ka ku cinca ka nxavo wa mafurha n'hweti leyi taka. Mixavo ya diesel na parafini yi ta ya ehansi kasi petrol yi ta tlakuka hi le xikarhi ka 18 na 13 wa tisente hi litara. mali ya laha kaya rhandi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara i 16.62 rand, mpondo i 22.24 rand, euro i 19.35 rand, kasi pula ya tiko akile na Botswana i 1.16 rand. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,546 a ounce, platinum i $1,966 a ounce, kasi nxavo wa olimbisi i $109.87 mphongolo. Tsitsi va loyi to landzela na maxipiko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda, ri perile. Hlave ri perile na khensa ku sivela nkarhi a yi leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi ranga hi madyambu ya namuntlha ku languta mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. A yi leswaku exifundzeninkulu xa N'walungu ku ta ve ku tshamisekile ku langutiwa moya lowu nga ta ve ku tsutsuma kwalomu ka 10 wa tikhilomitara hi awara, kasi ku ta va ku nghenelela mpfula eka tindhawu to hambana ta xifundzeninkulu xa Limpopo. Kasi ku hi languta Gauteng kona ku nga ta ve ku ri ni mapapa hi languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga ku ta va karhi ku nghenelela mpfula, kasi loko hi languta KwaZulu-Natal ku ta va karhi ku horile, kasi loko esifundzeninkulu xa Eastern Cape na Western kona ku ta ve ku nghenelela mpfula leyi ti-chances ta kona ti nga ve ti ri kwalomu ka 30, kasi loko nta eka siku ra mundzuku kona timpfula ti langutiwa ku yisa emahlweni, kasi loko hi languta ku le xifundzeninkulu xa Eastern Cape na Western kona ku langutiwa mpfula leyi nga ta ve tsutsuma kwalomu ka 60 wa ti-chances, kasi loko nta eka swifundza swin'wana kona ku ta ve karhi ku ri ni mpfula eka siku ra mundzuku. Kasi a yi langutisiku va maxelo va vumbe leswaku ku nga hava ni moya wa matimba loko hi languta eribuweni ra le Cape Town, kasi eka siku ra mundzuku nakona i xiyimo lexi fanaka kwele ebuweni ra le Cape Town. A yi leswaku maxelo ya swifundzankulu ya tshamisekile hi ranga hi xifundzankulu xa Gauteng ku langutiwa maxelo ma kahle swinene loko hi languta eka siku ra mundzuku. Hi languta Pitori yi ta ve eka 11 ku ya eka 19, Joniana yi ta ve eka 10 ku ya eka 16, kasi loko languta Springs yi ta ve eka 8 ku ya eka 16 na yona. Languta xifundzankulu xa Limpopo hi languta ndhawu ta le Giyani ka Malamulele, Phapazela, Mukhomi nakona ku ta ve ku ri ni maxelo ma kahle swinene loko hi languta kwalomu ka ma 13 ku ya eka 24, kasi languta Polokwane yi ta ve eka 10 ku ya eka 20. Languta ndhawu ta le Tsaleni ka N'wametwa nakona ku ta ve ku ri ni maxelo ma kahle laha nga ta ve ka 11 ku ya eka 25. Hi languta xifundzenikulu xa Mpumalanga kona u nga langutela maxelo ma kahle loko u languta ndhawu to fana na Maxixini ku ta ve karhi ku horile, emahlweni ku ta ve karhi ku horile, kasi loko Sekunda ku ta ve ri ka 5 ku ya eka 18, kasi ku hi languta exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo mo kufumela ku ta Ulundi ku ta ve karhi kufumela, Vryheid yi ta ve ri ka 6 ku ya eka 21, kasi u languta ndhawu ya Pietermaritzburg nakona ku ta ve karhi ku pfumerile hi 9 ku ya eka 22,
kasi languta exifundzenikulu xa le Eastern Cape la kona u nga langutela maxelo ma kahle loko languta ndhawu ta ku fana na vakomana ku ta va ka ku ri mthata ta va karhi ku horile kasi languta ndhawu ta fana na makhanda ta va ka 9 ku ya ku ta veka 3 ku ya eka 19 kasi languta xifundzankulu xa le Western Cape kona la kona u nga langutela maxelo mo hola loko la ndhawu ta fana Winchester ku ta va karhi ku horile Ten Williams yi ta va ri ka 13 ku ya eka 25 kasi ku hi languta exifundzenikulu xa Northern Cape kona la kona u nga langutela maxelo ma kahle Sinokhumani ku ta va karhi ku horile Kimberley ku ta va karhi ku horile kasi loko na Calvin ya yona yi ta va ri ka 9 ku ya eka 19 languta xifundzenikulu xa le Free State u nga langutela maxelo mo hola Bothaville ku ta va karhi ku horile Kroonstad na kona ku ta va karhi ku horile kasi languta Bethlehem ku ta va ku ri ku titimela ni mixo leyi nga ta va ka 9 ku ya eka 19 languta xifundzankulu xa Northwest xona u nga langutela maxelo ma kahle swinene laha nga ta va karhi ku nghenelela mpfula loko ndhawu ta Potchefstroom ku ta va karhi ku horile loko ta Rustenburg na ku ta va karhi ku horile loko u languta loko ndhawu ta fana Mafikeng ku ta va karhi ku horile Tosca na ku ta va karhi ku horile kasi loko ta Taung yi ta va ri ka 8 ku ya eka 23 laha ku ri maxelo mukhomeri wona ka mati ya mina namuntlha ra perile